Zirlai te hne na HIV chungchang in zirtir na turin red ribbon quiz buat sai ani don. Kolasip District Basketball Association te chuan Independence Day den chanin Marveng Basketball Court a tournament an buat sai le don. Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC President Pulal Sotan chatlo thailo da bom le khabua hian ti thailo tur ka ziak lova kan ti thei ngei tur ka ziak ani ati. Chibaivek ule Noel Vanuruat pui kani a chanchin thar kim changzokin ngai thla ang voin chanu khan Zirlai te hne na HIV la ka inven dan in enkol dan le ashik vei te thin shik lova chata ka enkol dan zau zo ka in shiat na kalpui na turin Mizoram State AIDS Control Society chuan District AIDS Prevention and Control Committee kaltlanga Red Ribbon Quiz Competition buat sai dan tu relin thut khom na nei ani a pujon LT sanga DC chuan thut khom na hi kai shuain Pilal Zuiliani Joint Director IEC Division M6 chuan quiz manga in el na kalpui dan tur soi zaw na anei ani thut khom na hian rui hlo le mi pat mei chian man sual na laka la filim te an filim zel theina turin middle school high school le higher secondary school an kallaya changa HIV chungchang zirtirna pe ka poimo thu tarlan ni a chuwang chuan Zirlai kumsom pathuma changa kumsom pasari inkar Paul Riat Paul Kwale Paul som pakhatan HIV chungchang in zirtirna kalpuinan Kolasip District chunga school somnga aitlem lava red ribbon quiz buat sai ani tur thu soi ani School level in Elna ati cha team som thlan chwa te hian September 30 district level in Elna an nei le anga pakhat na hian cheng sanga pani na in cheng sang li pathum na in cheng sang thum le consolation prize cheng sang ni an dong don ani district level pakhat na hi state level in Elna tel tur an ni bokang school level in Elna hi August thachung kalpui man tur ti ani a team khata mi pani zel om tur ni in Mizoram puma quiz zone man tur hi M6 lamin ain ang vekin an bua sai don ani thulkhom na hian khochung le pon mun lai li la ya HIV la ka inven dan le in enkol dan thule lem ziak tar chwa dan turte rel ani bok Vaiva konzong mai kong khar chu motor chitin kaltlang theya ti tlang ani le ta ka wangin anwaya miang hian kon pui chu aizol dur tlang pan tur tan anwaya miang hian motor tlan dan tur mi pui te sha tiran ni kon pui chu aizol via dur tlang konga hian MMV le HMV te tlan phal lawani a MMV le HMV te chu kon pui chu sai rang konga chawan kal turani Vaiva konzong noi kong hirwa surwange moa kong atlang lawle ani chuan public notice ni somni paruk thasare sang ni somni pathumati chuanga kalle turani ang Kolasip District Basketball Association te chuan Independence Day den chanin Marveng Basketball Court a tournament an buat sai le dona tournament hi inrin ni atanga khel chan tur ni in sha theicina team som pathuman lut ani heng team sang te hi group lia chen an ni a anin khel kwal nuwa group tina point musang pani ten quarter final an lut don ani Sarkar data changa landani nimin lamkhan Manipur boiwanga raltlan Kolasip District anom bel lova amai ro chuno chimluang khwa changin raltlan mi panga chung ko pani ta chu Manipura an kirle thungani Tundin muna raltlan hi Kolasip District mi sangli zali somli pali ommekin an vai hian chung ko sang khat som paruk anni tunlai mason na mila zirna le akai noiti mason dan tura Mizoram Sarkar General Administration Department thuchwak bo zuin nimin khan DC conference hall a meeting nei ani a meeting a hian tuna school sang in zirna an kalpui dan chu ala thatok ni in tarlan ani thudon danin tun hnai khan Central Sarkar chuan state sanga Chief Secretary te meeting anei puido na he huna hian Zirlai no pangte an zirna kai hnoi mark sheet transfer certificate Aadhaar card le an document dang te ol samzo kan lak chwa dan tur le exam an kalpui dana ol sam le that zok tur an ngai twa don ani hemi atana in bua saina tur hian Kolasip District a po meeting hi nei ani a zirna in sang a document an pek chwa dan sang in
inzo fia ni in har sat na omte soi ho ani bok promoting ease of living through good governance and use of technology in schooling ti chungchang meeting a hian tarlan ani danin scholarship khochung school chen khat chuan digital online kaltlagina thei chen chen kalpui to thuan soya document poimo heng transfer certificate pek chwa le admission an ti thlenga an kalpui thuan soi hemirwal hian internet chat tok lo le manrua nei changtlun tok lo wangin school chen khat chuan hei hi an lati ve theilo thuan soya digital online chu school zonga kalpui ala har sat thu soi ani YMA sub headquarters IO tel Put Thomas Dilal Engliana, President Juan Zirna in Mason, Tainan YMA in Taitop and Swatchin to a soya, YMA enroll na pianga school result a chatchin ti in, YMA in Man lag na veng le kwa Zirna school ten results here and ngai lo tia soy. Meeting Juan to na Mizoram le Scholarship District Mun Shang school ten and Kalpuidan zu ala chato kan ti tuan soy. Meeting hi district board sa pujon LT sangan na kai shwaya official poimo additional DC district education officer block education officer deputy DPC samagra shiksha DSNYO le project director DRDO te antela ani ba ka hian scholarship khochung school shang ho tu te school chen khatanu le pa IO tele zirna lama mithiam te NGO atangin YMA MUP le MHEPIO te antel bok ani Mizoram Pradesh Congress Committee President Pulal Sotan chatlo thailo na bom le khabua hian ti thailo tur ka ziak lova kan ti thei ngei tur ka ziak ani ati MPCC in Nimin Khan Congress Bhavana Wednesday discussion huna an President Pulal Soda le khabuzia chatlo thailo na bom an zir hawa he huna hian Pulal Soda chuan thar bak tong mi te khian chatlo thailo na bom an siam theya kaushan thiang lim po in khwa khel na thatak na yin chatlo thailo na bom an siama mishing in an tum chuan ti thailo omlova a that thei ani ti soin sarkar beradik lova mipuin dik tum tlat hi thil thei ani lawani ati Congress President hian chatlo thailo na bom le khabu chung thuwa zia kangin sarkar tha siam turin an that lai le an thei lai an siam that angai ti asoya Mizoram ma hian tlak ngam thak khopa thil tha an ti ngam chuan sarkar than siamanga tlak ngam hi tlak na ani lauti po an shiat atul ti asoi Congress Party chuan an mishing pui te mit mai nilovin khoi hmuna po min mutu pathian mit mai an ven chuan pathian zara sarkar than siam thei don ti soin Pulal Soda chuan ZPM chuan Val Upa Council mit mai ven turan neya mishing mit mai ven tu nei nga de chu MLA Minister Tan an du lo ti soin pathian mit mai ven veng chin te chu Congress Party chuan MLA le Minister Tan an du te an ni thu soi MPCC GS le hachek bial tu ni bok MLA Pulal Rin Dikaral te kai shwain khoma hian David Rin chana research scholar in MPCC President Pulal Soda le khabuzia chatlo thailo na bom thlir le na hun manga pulanun moya chaw ngo le powan nei thanga wan chongten thuan soi bokani khati zong khatun chama chanchin thar kan ti chwa thai ani a thlir tu zong zong te in zawai mang traffic ule